dufunguye page y'urugamba, page ya operation Karabutaka. Ingabo z'u Rwanda muri kano karere reka zivuge kandi zitegeke zumvwe n'abahanga mu rwego rukomeye. Operation zabo ntizijya zisubizwa inyuma, iyo zikuze ziba zikuze, niyo zivuze ziba zivuze. 1 2 3 nta na rimwe bigeze bajya ku rugamba ngo batsindwe. Nubita inkorokoro ubuzima mu bivuze. Uganda, Kenya, Tanzania, Congo, Uburundi bose bitegereje ingabo z'u Rwanda bakibuka ibyabaye, bakibuka ishoboka kuba bagatinya. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri iyi minsi yijundi ku Rwanda ikanavuga ko ifite gahunda yo gushaka gutera igihugu cy'u Rwanda no kuzaza bakavana ubutegetsi bwa Kigali. Bakavana Perezida Paul Kagame bakimika ngo babona ko bazakorana neza. FDLR igabwa ibikoresho bya gisirikare, imbaraga zidasanzwe izirwanira ku butaka, mu kirere no mu mazi. Bagabwa abakomando bandi bo muri FARDC ngo bafashe mu rugamba rwo guhangana na RDF mpaka Kigali. Abaturutse muri Garde Republicaine, abajepe bo kwa Tshisekedi Tshilombo bagomba kuba ari abimena mu gufasha FDLR. Ngo bakwiriye kwibuka iki ngiki ngiye kukubwira. RDF niwumva iryo zina wibuke ihamuka ryo muri Repubulika Iharanira Congo. Umunsi bashaka gushotora u Rwanda byabaye ikibazo gikomeye. Iyo ni Kitona, Operation Kitona. Rambura ibitabo byo mu mashuri urasangamo iyo operation imwe ukumbi muri kano karere yabaye ikozwe n'igihugu cy'u Rwanda. Nta yindi operation yigeze ziba muri kano karere ikomeye nk'iyi usibye Operation Entebbe. None yakozwe n'Abanyafurika, yakozwe n'Abanyisraeli. Bizagenze gute kugira ngo ingabo z'u Rwanda zitanga isomo rikomeye cyane kutabwa Repubulika Iharanira Congo? Bizagenze gute kugira ngo Congo imenye neza ko u Rwanda rudakinishwa? Mbese niki Congo yakigira kuri ibyo zabaye muri operation ya RDF kutaka bwa Congo kugira ngo tongera gukora ikosa rimwe gusa basha gutera igihugu cy'u Rwanda maze ibibazo bikabazira? Tugiye kwinjira muri operation Kitona, uburyo yagenze n'uburyo yakoze, hanyuma turaza gusoza n'imigambi Tshisekedi afite ku Rwanda ndetse n'isomo ashobora guhabwa na RDF mu gihe kitageze ku byumweru bibiri gusa. Kinshasa ikaba yabaye umuyonga. Reka ngo ikaze tugende ku musozo nk'ibisanzwe. Nivyo umwuka w'intambara muri kano karere uri gututumba, kabone n'ubwo Leta zimwe za Amerika zikora uburyo bwose bushoboka ngo zikumire ihangana ryabaho, ariko uruhande rurimo guhanganira muri Congo arwe 23 rwakomeje kurusha imbaraga igisirikare cya Leta ya Congo kugeza ku rwego Congo nayo kwita gatoki ku kandi etisha murye turye tuzihorera. Ariko ibyo byigeze ko no myaka yashize, sivyo? Tariki enye Kanama 1998 nibwo habaye operation Kitona yamamaye cyane kugeza n'ubwo yigishwa mu mashuri. Hari mu mirwano yari imaze igihe irimo ingabo z'u Rwanda, ingabo za Uganda zarwanaga n'ingabo za Congo zifatanije n'ingabo z'ibihugu za SADC. Operation Kitona cyari igitero kidasanzwe cyayobowe na General James Kabarebe w'u Rwanda mu ntambara ya Congo ya kabiri, ubwo intambara yari igeze bas Congo. U Rwanda rwari rwizeye gukuraho Laurent Desire Kabila no gushyiraho guverinoma yagombaga gushimangira inyungu z'u Rwanda mu kwigarurira vuba bitagoranye Kinshasa n'intara y'Iburengerazuba ya Congo. Ku ya 4 Kanama 1998 ingabo z'u Rwanda na Uganda zagabye igitero gitunguranye ku birindiro bya Kitona ni mu Burengerazuba bwa Congo hakoreshejwe indege za gisivile. Ahanga ni metero uturutse ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se rwa Uganda. Kuvaho werekeza muri Kitona byo gusaba byibura iminsi 2 ugenda n'imodoka kandi nta muhanda uhari ugezeyo. Mu gutegura iki gitero hari indege ya Boeing 727 yarimo yitegura kugwa ku kibuga cy'indege cya Kitona, yari itwaye ingabo z'u Rwanda na Uganda kandi itari ku ruhande rumwe gusa, cyangwa se ntabwo yari izwi neza kigiye gukora kino gikorwa cya gisirikare. Ntabwo yari ku rutonde ruzwi rw'indege zagombaga kugwa kuri icyo kibuga cy'indege cya Kitona. Urabizi neza ko kibuga cy'indege haba hari abantu bakurikirana indege zigomba kugwa n'izigomba guhaguruka ku kibuga. Ntabwo wari ufite gahunda y'iyi ndege ya Boeing 727. Mu gihe kandi nta numwe witeguraga kumenya ibigiye kuba, abakomando b'ingabo z'u Rwanda bari bagiye gukora igikorwa gitunguranye cyane kigomba kugaruka mu mateka kandi kizanaga ubwo bizanze bikunze. Ibikorwa bidasanzwe bitunguranye byakoranywe ubuhanga bwa gisirikare. Izindi ndege zikaba zari mu nzira z'ivigoma zizanye abandi basirikare b'inkorokoro bagomba gufata umujyi wa Kinshasa aho twatsamuriya. Iyo operation yiswe Kitona yari yowe na General James Kabarebe. Uyu ni inzobere ku ntambara zo ku butaka, akaba kandi ari umuhanga ukomeye cyane mu gutegura ibitero by'ambushi ndetse no gutega umwanzi bico ku buryo umwanzi awagwa mu mitego bakayokanyuka.
ikaba ari igamije rero gukuraho ubutegetsi bwa Laurent Kabila i Kinshasa. Impamvu Laurent Kabila agomba kuvanwaho yarazanye amatwara asa nk'aya Mobutu Sese Seko ku gihugu cy'u Rwanda, gufasha FDLR kuvana ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, gutera intambara ku Rwanda n'ibindi bijya gusa nabyo, gukenesha u Rwanda no kurubangamira. Ne patusheno nimudukoreho muramutse mwikoze by'abantu ikibazo. Byari byagenze gute ngo ubundi ikigero gitero gitangire neza? Nyuma yuko Laurent Kabila afashe ubutegetsi afashijwemo n'igihugu cy'u Rwanda na Uganda hari mu 1997, yashyizeho General James Kabarebe nk'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo icyo gihe. General James Kabarebe mwibutse ko yavutse mu 1959, avuzwe nk'umusirikare ukomeye cyane wagaragaye mu byiciro bitatu by'intambara zabaye mu kubohora Uganda, guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Mobutu Sese Seko wayoboraga Zaire, aho icyo gihe yari afite ipeti rya koloneli, ndavuga James Kabarebe. Kabila yaragiriwe icyizere na Uganda ndetse n'u Rwanda mu rwego rw'inyungu u Rwanda rwari rufite mu gusenya FDLR, umutwe wari umaze gukora jenoside mu Rwanda yakorewe Abatutsi. Nyuma yo gufata ubutegetsi, Laurent Kabila nawe yaje kutumvikana n'abari bamufashije guhirika Mobutu, maze yirukana Kabarebe i Kinshasa wari ushinzwe ingabo za Kongo nshya. Amakuru avuga ko kutumvikana kwa Kabila Laurent ndetse n'igihugu cy'u Rwanda byatewe n'impamvu zitandukanye. Raporo irutse gushyirwa hanze na bamwe mu bakozi ba guverinoma ya Kongo barimo Jean Pierre Bemba bagaragaza ko kuva ku butegetsi bwa Laurent Kabila ndetse n'umuhungu we Joseph Kabila Kabange bishyura mu Rwanda akabakaba miliyoni 70 z'amadolari. Ubwo rero Laurent Kabila hari yashatse kubangamira zimwe mu nyungu bitekerezwa ko nizo zari zirimo z'igihugu cy'u Rwanda. Kabila yatangiye gufunga ndetse no kwibasira abasirikare bakomoka mu burasirazuba bwa Kongo bavuga Kinyarwanda, abashinja ko bakorana n'igihugu cy'u Rwanda ndetse ari ibyitso by'u Rwanda, ari abakozi b'u Rwanda n'ibindi. Kabarebe akimara kugaruka mu Rwanda, Goma na Bukavu byafashwe ijoro rimwe gusa. Kuwa 2 Kanama 1998, ingabo za Kongo igoma zese zitangaza intambara kuri Kinshasa, ndavuga RCD Goma. Muri ako kanya General James Kabarebe yari mategura gufata umujyi wa Kinshasa muri mu kilometero 600, ariko yisagaruka Goma ngita tegura uyu mugambi wo kuzagera i Kinshasa bakavuna ubutegetsi bwa bwana Laurent Kabila. Byabaye gute rero? Kabarebe nk'uwayoboye ingabo za Kongo yarazi neza igice cya Kitona nk'irembo rihambaye ku mujyi wa Kinshasa. Kitona no hari urugomero rwa Inga, rumwe mu ngomero z'amashanyarazi zikomeye muri Afrika. Operation Kitona yari gukurura abahoze bashyigikiye Mobutu Sese Seko ndetse na bamwe mu banyekongo bavuga Kinyarwanda bari mu gisirikari bari batangiye kwibasirwa. Abasirikari bari bigumuye kuri Kinshasa igoma bahise begeranywa muri Operation General Kabarebe yari mategura. Indege y'gisivili ya Boeing 727 yari igoma no yifashishijwe mu gukusanya ingabo z'u Rwanda, Uganda ndetse n'intore za Kongo. Abanyamateka bavuga ko bose hamwe indege ya mbere yari itwaye bari bagera ku 180. Aba ni abakomando b'ingenzi. Officier Butela bivuga ko ari wahawe itegeko ryo kubwira pilote wagurutse indege ya mbere ikimara kugera ku kibuga cy'indege cya Kitona. Igitero cyari gitangiye ku buryo bufata ikibuga cya byahise byihuta cyane. Ingabo za Uganda zarashe ibitwaro bya rutura zahise zifata inkengero z'ikibuga mu burengerazuba bwacyo ahitwa Banana mu nkengero z'icyambu. General Kabarebe yahise afunga inzira ihuza inyanja ndetse n'umujyi wa Kinshasa. Kwa 10 Kanama 1998, icyambu cya Boma cyari kimaze kugenzurwa cyose n'ingabo z'u Rwanda. Kwa 13 Kanama 1998, urugomero rw'amashanyarazi rwa Inga rwari rumaze kugwa mu maboko ya General Kabarebe. Mu gihe umunsi ukurikiyeho amashanyarazi yahagaritswe maze umujyi wa Kinshasa ugwa mu icuraburindi. Urugomero rwafunzwe. General James Kabarebe yaraweze n'ingabo zaturutse Goma zivuga Kinyarwanda ndetse n'abandi ba paracommandos b'intoranywa bari batoranijwe bagiye ku ruhande rwe, mu gihe kurundi ruhande rwa Bonana nyine bari bashyizeho abagomba kurugenzura bakajya ku rugomero rwa Inga bagahita bakupa amashanyarazi, mu gihe uruhande rw'ingabo za Uganda nabwo rwari gukurikirana neza ngo rurebe neza niba icyerekezo barimo batagomba kunyurwa muri humye n'ingabo za Kongo ziza kubavana ku nzira igera ku kibuga cy'indege, no barakaba barafunga burundu. Mu minsi 6 gusa ingabo zari zirimo kwerekeza i Kinshasa zivuye Kitona,
aho nta mbaraga zikomeye zahuraga nazo, ingabo za Kongo zari zamaze gucika intege ndetse zifite n'akajagari, zatangiye guhungira mu mashyamba, mu gihe Kabarebe n'ingabo ze zari zifite umuvuduko udasanzwe kuko wa 17 Kanama 1998 zari zimaze kugera ku nkengero za Kinshasa, mu marembo ya Kinshasa. Hagati aho Perezida Laurent Kabila yari yamaze guhungira mu mujyi wa Lubumbashi, aho yatangiye gutabaza ibihugu by'inshuti bya SADC. Tariki 22 Kanama 1998 ba Perezida Robert Mugabe, Zimbabwe, Jose Eduardo dos Santos ndetse na Samuel Njoma bose ba Zimbabwe, Angola na Namibia bahise batangira gutabara Kabila. Nyine Perezida wa Angola Jose Eduardo dos Santos, Perezida wa Namibia Samuel Njoma ndetse na Perezida wa Zimbabwe bwana Robert Mugabe bahise bafata icyemezo cyo gukusanya ingabo zabo aba paracommandos ngo bajye gufasha bwana Laurent Desire Kabila. Angola yifuza gufata ibice bya Kitona kugira ngo ibashe guhashya umutwe wa Jonas Savimbi wari uturutse inyuma. Angola nanone yifuza kugaragara nk'umukinnyi ugomba guhindura ibintu mu karere. Mugabe wa Zimbabwe nawe yifuzaga kugira uruhare mu ntambara ndetse no kungukira ku butunzi bwa Kongo, yari yiboneye byoroshye dore ko igihugu cye cyari cyafatiwe ibihano n'abazungu. Hari mu gihe nyine we yirukanaga abazungu nabo bakamufata ibihano bihanukiriye kinubi ku mutwe. Mu gihe Uganda, u Rwanda n'u Burundi bari binjiye mu ntambara mu rwego rwo kurwanya imitwe yahungabanya ubutegetsi muri ibyo bihugu. Ingabo za Zimbabwe zahise zoherezwa i Kinshasa kurinda ikibuga cy'indege cya Njili cyari mu kaga ko gufatwa. Ingabo za Angola ibihumbi n'ibimodoka by'imitamenwa byinjiriye Kitona kugira ngo bifunge bitangwe umusada kandi bifunge inzira izagomba kunyuzwamo umusada agomba kuza ku ngabo za General Kabarebe wari wamaze gusata ikibuga cy'indege cya Kinshasa Njili. Intambara yacaga ibintu hafi y'umujyi wa Kinshasa ku kibuga cy'indege, mu gihe radio zatangazaga amagambo y'urwango yo kwibasira abanyarwanda ndetse n'abanyamurenge. General James Kabarebe mu guhangana n'indege z'intambara za Zimbabwe na Angola yari yabinjiriye hagati ndetse ku ngano nkeya yarafite bitewe n'uko umusada wavaga kure yahisemo guhindura umuvuno, ingano nkeya y'abaseke n'ibikoresho. Kabarebe yahisemo kwinjira muri Angola bityo afata ikibuga cy'indege cyari hafi aho, hanyuma atuma y'indege ze gucyura abasirikare kugera i Kigali. Yise yinjira muri Angola afata ikibuga cy'indege cya Angola vuba na bwangu. Izi ngabo zafashe ikibuga cy'indege cya Manuela Dozambo aho zacyongereye kugira ngo indege nini zibashe kuhagwa. Indege zatangiye gutunda abasirikari zibagarura i Kigali zibavanye fiyo, mu gihe ingabo zari zishyigikiye mu mbuto zari ziyunze kuri operation Kitona, zimwe zasuye mu miryango yazo izindi zerekeza gufasha Savimbi. Operation Kitona isa naho yakomwe mu nkokora bikomeye cyane n'ingabo za SADC zaje zize kurwana, zije gufasha bwana Laurent Desire Kabila ngo ibintu bitagenda nabi. We yifuzaga cyane ko izi ngabo zari zayobowe na James Kabarebe zitsindwa. Nizo ntabwo operation yakomeje, yahagaze, ariko bisa naho n'ubundi hasigaye akaji gato gusa bagatsinda. Angola rivuga ko ari yakoze umurimo ukomeye cyane kuri operation ku buryo yaburijemo ifatwa rya Kinshasa. Kuba barafunze twavuga ngo umuntu unyuzwamo umusada kuri izi ngabo byatumye Angola ihinduka umutabazi w'imena cyane ku butegetsi bwa Kinshasa. Ariko n'ubundi ngo uriye mu nzu ntadafunda umutwe, bwana Laurent Desire Kabila yakomeje gutera umugeri kugeza ubwe umwe mu basirikare be amwimeneye umutwe. Ibigaragaza cyane cyane ko n'ubundi bari bamurambuye ku butaka bwa Kongo, ntabwo arimo kumvikana mu gisirikare cya Leta ya Kongo ndetse yewe no mu baturanyi. Ubu operation Kitona yigo mashuri ya gisirikare ku isi yasize amateka kuko niyo yavuyemo intambara yiswe intambara gatatu y'isi nyafurika. Intambara kabiri ya Kongo yabaye intambara ikomeye cyane kuko yabayemo n'ibikorwa biremereye hagati y'ibyo bihugu by'ibyagiye muri Kongo. Bakubwiye ibyabaye hagati y'u Rwanda na Uganda isangane, bakubwiye ibyabaye hagati ya Kongo n'u Burundi by'iminsi 3, bakubwiye ibyabaye hagati ya zangabo zatutse muri SADC ko zarebanye ikinyori mu gihe kingana n'icyumweru. Ibyo byose byabaye mu kanya gato nk'ako guhumbya, ariko ikigaragara ngo nuko SADC n'igice cy'Uburasirazuba bwa Afurika kuva icyo gihe ntabwo byumvikana neza kugeza amagingo aya. Yego ngize ni kuva icyo gihe kugeza amagingo aya bareba runtu ubwo byo muri Est cy'Uburasirazuba n'ubwo muri SADC muri icyo gihe byasaga nkaho bigiye mu ntambara. Gusa nkuko bigaragara SADC bagize imbaraga mu munota wa nyuma
ariko zitari imbaraga zo kurwana, ahubwo kuko bafunze inzira zanyuramo umusada n'ubundi ivumbi ryege gutumuka kitona. Tshisekedi Chilombo kuri uyu munsi wa Repubulika ya Congo ngo ari umugabo nyamugabo yakigira ku mateka y'ibyabaye, akamenya neza ko gushotora igihugu cy'u Rwanda ari ibintu bikomeye cyane kandi bidapfa gupfa guhira uwo ari we wese. James Kabarebe uyu munsi ni retired mu ngabo z'u Rwanda, ariko ni umuhanga mu buryo bukomeye mu gutegura imirongo y'urugamba, ndetse uyu nguyu azwi cyane cyane n'abakongomani babayeho muri iyo myaka, ariko siho gusa azwi n'abasirikare mu ngabo z'u Rwanda bakoranye nawe bamuzi neza nk'umugabo w'amateka w'ibigwi. Kuba rero Tshisekedi Chilombo yakifuza gutera igihugu cy'u Rwanda gifite abagabo nka James Kabarebe, Tazura, gifite abagabo nka Nyamvumba, abagabo bakomeye cyane mu gisirikari Bambaraka, ndetse na komanda ukomeye cyane Kagame Paul, uyu nguyu wayoboye operation kubohora igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo ari ikintu cyakoreye umusivile nka Tshisekedi Chilombo niko benshi babitekereza. Nyamara Tshisekedi Chilombo nawe ati ndamutse natatse Kigali sibyansa kugira njyeyo nkuko bari baje Kinshasa, nahirasa nibereye ku butaka bwa Congo, nakoresha imbaraga zanjye nkarasa Kigali. Uyu bwana Tshisekedi Chilombo ngo we akora ku buryo buri strategique ndetse buri mo ishoramari riremereye kuruta kohereza ingabo ku rugamba, ahubwo agakoresha intambara electronique, nayo intambara arasa Kigali kayishwanyuza burundu. Nimba operation kitona abari bayoboye n'Umunyarwanda barayikoze kandi ikabana n'uyu munsi kigwa mu mateka nka operation zabayo zikomeye. Tshisekedi Chilombo ibi abavuga abazi ko yabigeraho, cyangwa se harabaye cyangwa se kera habayeho, uyu munsi ntabwo hariho, niko twavuga. Nawe rero komeza kugira ibihe byiza, ukomeze kubana natwe n'izindi operation zikomeye zabaye muri kano karere, tuzagenda tuzikubwira n'amasomo yazigirwaho. Mwifurije kugubwa neza.